Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'du. Ashabal fadilah was samahah, alimul ulama wal kurama wal fudala wal uzama, ajunan simulja Kiai Haji Sudahri, pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri Pakonteng Rubaru Sumenep, aqulu lahu sami'na wa ta'na. Ajunan simulja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan simulja Kiai Al-Mahalli, Kiai Haji Al-Mahalli, sabti najukan sangat amal jeki para alim, para kiai, sabti najukan tak lupa amal jeki kong langkong jukan kepala desa Gelugur, sabti najukan tak lupa amal jeki sarang seteja perangkat epon kong langkong Bapak Kadus sempat hadir juga pagi semakin kadinto sejukan ten kula tak lupa hormati Kepala KUA Kecamatan Batuan ataupun yang mewakili sejukan ten kula tak lupa amal jeki, hadirin hadirat undangan kabulatan Allah Subhanahu wa taala sejukan ten kula tak lupa amal jeki kong langkong juga keluarga besar Bapak Hasan Basri sareng Ibu Usri Hasanah sanak bereje sejukanten kula tak lupa amal jeki. Syukur alhamdulillah kalaban rahmat epon Allah Subhanahu wa taala, kalaban petolong epon Allah Subhanahu wa taala, dan kula ajun seteje pagi sepangken epatapangki sareng Allah Subhanahu wa taala dalam kabadaan sehat wal afiyah. Salawat ma'asalam semoga tetap kator mongko dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadi makalaban tebere toro ka otos kanjeng Nabi ten kula ajun seteje bisa betah dari alam kapuduan nujuh da ka alam sepenuh kalaban ridho epon Allah Subhanahu wa taala. Sebelumna acara kadinto yatoraki mongko dekat para ajun seteje ten kula mewakili keluarga besar Kak Dinto Bapak Haji Abdurrahman sanak bereje maturaki matur sekalangkong atas pangestoipun ajunan kong langkong pangdoaipun ajunan sekadima manten mempelai berdua Nanda Muhammad Joni sarang Ernani ampun elastariaki akdun nikah epon samoga akdun nikah sampun elastariaki Kak Dinto tetia akdun nikah seiridain sangajunapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sateje kakorangan kacangkolangan katopalan pamangki juga tempat juga seperti pakai mukur ka prajun seteje mungkin kurang sontuk bit asma Bapak Haji Abdurrahman Ibu Muamma Abdina Anyuna Sapora sesobung batas epon. Hadirin hadirat undangan kabulatan Allah Subhanahu wa taala sebeton kula hormati. Acara seperti kalampa pagi menjelang siang Kak Dinto sikabiten ki Kak Dinto suratul Fatihah
sikapeng doepon ki kadinto pamaosan sholawatun nabi tor acara sikapeng pula epon sakater serah terima dari kedua belah pihak atau pimpinan dari kedua belah manten tor acara terakhir ingki kadinto penutup setrip doa suratul fatihah abtinah ngaturaki mengkudu kasih mulja ke Haji Fathur Rahman salawat julus dipimpin sang semulja Kiai Ali Munir tor lanjutaki karang kalaban Jamiatul Hadrah Juk Pareki Pondok Pesantren Al-Qadiri Pakondeng Rubaru serah terima pertama beti sampeaki sang semulja Kiai Munawar tor beti sampit sarang pimpinan manten bini ingki kadinto semulja ke Haji Sudahri pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Pakondeng Rubaru tor doa beti sampeaki langsung sarang semulja ke Haji Al-Mahalli sekadinto acara seperti terlaksana pagi semangkin abtina pribadi ilm seteja kacang kolangan mamator anyona sopora sesubung batas epon ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.